Da li ćeš praviti još neke? Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu i u današnjem videu radit ćemo Q&A koji ste očekivali dosta dugo. Koliko su čekali? Nedelju dana, tako da hajdemo na pitanja. Ok, prvo pitanje pita Itači učiha Jospa broj 3, a pitanje glasi koji vam je hobi? Meni je, ja trenutno igram fudbal, to mi je hobi, hajde tako da kažem. Meni je hobi drkanje, dosta nemam ništa drugo. Boruto Balkan pita, omiljeno selo? Konoha, Pa Konoha. Omiljena zemlja, selo Skrenu u Lisu. također. I najdraži Hokage? Meni je Minato. Meni je... Ja nemam omiljeno Hokage. Ajde, nek bude Hashirama. Ajde. Može reklama, Da. naravno, evo svi posjetite Boruto Balkan, tako da, evo. Balkanski učiha pita, samo jedno pitanje, učiha ili Senju? Učiha, pa više da se zove kanal Učiha Brothers. Da, omiljeni su. Tu se može ti mi dati shoutout za tebe. Tako, a mi idemo dalje. Sljedeće pitanje dolazi od Lošmija i prvo pitanje glasi, omiljeni Kage? Po meni je Minato. Ja sam Hashirama, nemam stvarno omiljeni. Drugo pitanje glasi, omiljeni lik u Narutu i Borutu. Meni je omiljen lik u Narutu. Ako si gledao video koji sam napravio, još jednom 100 put pričam to, onda ćeš znati da mi je omiljeni lik Minato, a u Borutu omiljeni lik mi je, hajde kažemo, Mitsuki. Meni je omiljeni lik u Narutu Shisui Uchiha, a u Borutu isto Mitsuki. I treće pitanje je, voliš moje banere? Da. Ok, ljudi, Minato pita, omiljena repata zver? Kyubi. Kyubi. Omiljena tehnika? Rasen, Shuriken, klon senki, tako da. Meni je Chidori. Omiljeni Uchiha Shizui? I meni Shizui. Rasengan ili Chidori? Chidori. Indra od Tsuki pita, kad će facecam i koje ste godište? Facecam nećemo možda ubacujemo zato što je bespotrebno na našim klipojima kad radimo životne priče i to. A koje se godište, ja sam 2004. vole? 2003. Stariji sam. Koliko? 4 mjeseca. Anime MS pita, igrate li LOL? Ne. Šta mislite, ko je jači, Itachi ili Nagato? Itachi, ali meni je Nagato omiljeni. Mislim, bolji. Zašto ste počeli da snimate? Bez veze, onako. Pa bez veze, ja sam došao na ideju i Alex je onda, ajde se udružimo i tako smo napravili taj kanal. I da pokažite u klipu vaš prvi kanal gdje ste snimali Minecraft. To će biti specijal. Neki specijal, mislili smo još i za 150, ali smo napravili to smiješne scene pa nismo, ali verovatno ćemo izbaciti za neki specijal ili ako baš budete gledati. Kakashi Hatake pita, ko ti je dao ideju za snimanje i koja je najjača repata zvijer i reklamiranje kanala? Ja pažem za tebe. Ideja za snimanje Ligu. Šalim se. Nemamo. Nemamo nikoga koja ne da ideju. Najjača repata zvijer, Kyude. I ja. Ok, Ljudo Ređimaru pita, da li može snimiti top 5 najjačih likova iz Boruta? Snimit ćemo, što ne. Omiljeni lik iz Boruta, rekli smo Mitsuki. Da. Omiljeni od Tsutsuki. Toneri. Ili... Ashura. Ashura. Najjači od Tsutsuki osim Kaguya. Hagoromo. Najjači od Tsutsuki? Osim Kaguya. Kao Hagoromo. I može shoutout. Može, evo. Može shoutout. Marija Stanković pita, da li ćeš praviti još neke zanimljivosti o likovima? Pa definitivno. Da, to mi se jako. Drugo pitanje, omiljeni muški i ženski lik u Narutu? Pa muški Minato, ženski Sakura. Meni su Shisui i Ino. Treće pitanje, lik kog najviše mrziš u Narutu? Definitivno Danzo i Kabuto. Ja mrzim
Koga ne mrzim čak? Dan zove. Danas. Koga se mrziš? Četvrto pitanje, odakle si? Šabac. U okolini Šapca, da. I peto pitanje, imaš li brata ili sestru? Ja imam sestru. Ja nemam nikog. Vole Vuk samac. Da. Pa tomu dali ime Vuk. Da. Hidan pita, Uchiha Brothers, zašto baš to ime? Pa zato što nama je omiljeni klan Uchiha, a Brothers zato Nas je što dvojica. nas je dvoje. Sharingan ili Byakugan, ko jači? Sharingan, Sharingan. definitivno. Da. Obit Uchiha pita, pokažite čarap. Ne imamo facecam, evo pokazat ću. Da, Vidi. evo, sad ćemo. Drugo pitanje, zašto je Sarma vruć? Pite Kev. Treće pitanje, ko vam je omiljeni lik u Naruto? Rekli smo. Rekli smo. Četvrto pitanje, Goku vs Vegeta. Pikachu. Zašto kokoška leži na jajima? Zašto je mama rekla da ne leži na ladnom podu? Logika, vidiš. Ako možete, lupite se tiganjem za kraj. E pa vidiš, ovo nije kraj klipa, tako da Da. lupit ćemo za kraj. Gamer XXX pita, hoćete li nekada snimati neki drugi anime? A zašto XXX? Nemam pojma. Da. Možemo snimati hentai neki. Da, hentai, definitivno. Tako je. Sarutobi Konohamaru pita koliko subova planirate do kraja mjeseca? Pa, sada koji je danas? 13. 13. Pa, iskreno mogli smo do 180 do kraja mjeseca. Po meni. Može, do 180. Da, Toliko. tako da. Koliko imate godina? Rekli smo. I kada ste prvi put počeli sa snimanjem? 2015. 14. Koja je već godina? Ja Prvi put na drugim kanalima smo tad počeli da snimamo, a na ovom kanalu smo pre, koliko? pa jedno mjesec dana. Tako nešto. Da. Ok, ljudi, to je bilo to za epizodu. Ako si vidio video, ostavite like, sub, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!